pozivam goste da dođu na binu. Vojske u našem korpusu i u našoj vojsci. Ovom svečanom činu prisustvuju i ja ih u svoje lično ime i u vaše ime pozdravljam. Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Ratko Mladić sa svojim saradnicima. Komandanti korpusa Vojske Republike Srpske, general major Dragomir Milošević, general major Novica Simić, podsjetiti naših ratnih početaka, teških i krvavih dana i okršaja koje su vodile jedinice našeg korpusa, sledeći volju svoga naroda i potrebu da se on brani i odbrani od potpunog istrpljenja sa ovih svojih vjekovnih ognjišta. Kada je započeo rat na prostorima bivše Bosne i Hercegovine, na području koji je danas zona odgovornosti našeg korpusa, nije bilo ni jedne kasarne bivše JNA, niti jedne njene jedinice. Romanijski plato odbrana je druga romanijska motorizovana brigada, čija je zona odgovornosti bila od Vareša do Drine i od Sarajeva do Vlasenice. Uprkos znatno brojnim muslimanskim snagama, brigada je uspjela da odbrani sva srpska sela i ujedno da oslobode znatan dio teritorije. Na području Rogarice formirana je prva Podrinjska brigada, a područje Birče srednje Podrinja uspješno je branila Birčanska brigada, u čijoj je zoni odgovornosti bilo 7 opština. Prve Birčanske i prve Podrinjske, u njegov sastav su ušle i sljedeće jedinice: druga, treća, četvrta i peta Podrinjska brigada, prva Zvornička, prva Bratinačka, prva Miličko-Vlasnička brigada, samostalni bataljon Skelani, peti mješoviti artiljerijski pup, te prištapske jedinice korpusa. Već u decembru 1992. godine jedinice Plinskog korpusa uspjele su da oslobode najveće
i da otklone stalne prijetnje muslimana da će dizanjem u vazduh brane hidroelektrane Višegrad potpuno uništiti lijepi Višegrad i područje nizvodno od njega. U ovoj akciji oslobođeno je i zloglasno muslimansko uporište Neremišlje, u kome su na najizvjerskiji način ubijeni srpski rodoljubi u oktobru iste godine. Tih dana i srebrenički muslimani bezuspješno nasrću na srpske branitelje zaštićenom zonom u kojoj je više hiljada do zuba naoružanih muslimanskih fanatika. Ovdje je prvi put NATO avijacija dejstvovala po srpskim položajima, Gaze i Žepa, dvije muslimanske enklave iz koji su neprekidno muslimanski fanatici upadali u srpska sela i ubijali našu nejak. Uspešno su odbijene sve muslimanske ofenzive na pravcu iz pravca Kladnje i Tuzle prema Zvorniku i Šekovićime vlastenici. U posljednjoj ofenzivi u petodnevnim borbama neprijatelj je potučen do nogu i natjeran u pareći bijeg. Ova blistava pobjeda bila je uvod još blistavije pobjede na Srebrenici i Žepi. Bez dana odmora, posle pobjede na Žepi, borci Drinskog korpusa pritiču pomoć braći u Krajini. U vrijeme kada su naše dvije brigade na zapadnim granicama Republike Srpske, muslimanski fanatici potpomognuti avionima NATO pakta žestoko atakuju na područje opštine Zvornik, srpska opština Kalesija i Šekovići. Slika ista kao i junu. Mnogo mrtvih muslimanskih fanatika, ali Vis i ostali objekti ostaju i dalje srpski. Ova godina ostaće upamćena i po tome što su borci Drinskog korpusa učestvovali na svim ratištima u Republici Srpskoj, od Trebinja preko Trnova do Glamoča i Drvara. Braneći narod Podrinja, Birča i Romanije, braneći srpski narod svuda gdje mu je prijetila opasnost iz istrebljenja, mnogo je naših boraca dalo i najdragocenije dali su svoje živote. Ostvarene pobjede dugujemo njima. Slava im i hvala, a nama obaveza i zavjet da istrajemo na ciljevima za koje su dali svoje živote. To imajmo na umu. I danas, kada formiramo manevarsku brigadu Drinskog korpusa, ovu brigadu čine najbolji sinovi Podrinja, Birče i Romanije, prekaljeni u mnogim bitkama i mnogim ratištima. Ona je jezgro još snažnije srpske vojske. Vojske je spremne da spriječi bilo kakve iznenađenja i zaštiti svoj narod za navijek. Bio mir ili rat, jedinice vojske Republike Srpske, širom Republike Srpske, formirane kao manevarske brigade, moći će efikasno da zaštite srpski narod i sačuvaju našu mladu državu Republiku Srpsku. Svim borcima i starješinama manevarske brigade Drinskog korpusa želim sreću i uspjeh u budućim zadacima. Živjela Vojska Republike Srpske! Koji se borili na ratištima širom Republike Srpske, ispisujući stranice najblistavijih pobjeda srpske vojske i tako širili slavu Drinskog korpusa. Pod zastavom manevarske brigade Drinskog korpusa je mladost Birča, Romanije i Podrinja. Formiranjem ove brigade počela je transformacija vojske iz interventnih jedinica u profesionalne sastave Vojske Republike Srpske. Manevarska brigada Drinskog korpusa nastaviće ratni put i tradiciju Podrinskog odreda specijalnih snaga Vukovića Drine, a to znači hrabro i snažno, disciplinovano i profesionalno, sa osnovnim sloganom lepi u stroju, prvi u boju. Predstavnici nekog novog svjetskog poretka htjeli su da postojanje Republike Srpske. Dani koji dolaze u sebi kriju i malu dozu neverice, jer kako verovati onima koji su najodgovorniji za stradanje srpskog naroda. Srpska vojska je vodila odbrambeni rat i uvijek je bila za mir. Formiranjem manevarske brigade Drinskog korpusa i drugih profesionalnih jedinica koji će uslediti najbolja su garancija za očuvanje mira, stabilne i sigurne linije razgraničenja sa Hrvatskom muslimanskom federacijom. Četvorogodišnje iskustvo nas opominje da se ne smijemo uspavati i slepo verovati neprijatelju srpskog naroda. Na to nas obavezuju i naša braća koji u temelje srpske ugradiše svoje živote. Za miran i bezbrijan život naših najmlađih mi smo najodgovorniji.
i naravanja i stvoreni su uslovi za stalni boravak u kasarnama. Samo svakodnevnom obukom i vojno-stručnim napredovanjem i usavršavanjem uz korištenje savremenog naoružanja koje imamo možemo stvoriti pokretnu i efikasnu vojsku. Želim da mir zavlada na ovim prostorima. Učinit ćemo sve što je u našoj moći, ali ćemo se i pripremati jer za dobro organizovanu, opremljenu i obučenu vojsku ne smije biti iznenađenja. Srpska vojska mora biti spremna za razne situacije. Hvala. Vojnici i starešine, junaci, dragi gosti, herojski narode Podrinja, čestitam vam ovaj veliki dan da u miru formiramo brigadu od najvećih junaka ovoga neba. Dobro je govorio general Krstić o delu ratnog puta svakog stanovnika i vojnika ovoga kraja, herojskog Birča i Podrinja, Romanije i srpskog naroda u celini. Sjećam se teških dana 1992. godine kada sam kroz neprijateljske zasede prolazio da bi u Milićima postrojio ovakav jedan stroj. Mnogi iz toga stroja su ovde, ali mnogi su nažalost ostali na večnoj straži slobode našeg naroda. I neka im je večna slava i hvala. Rame uz rame sa majkama i očevima, sa vojnicima i oficirima ovoga kraja ratovali su i Krajišnici, Hercegovci, Srbijanci i sve koji su shvatili šta se je nadnelo nad naš narod. Bilo je dana kad smo ovde zahranjivali po 200 i više naših stanovnika, nejači staraca. To slepa međunarodna zajednica, pa nažalost i mnogi slepci u redovima našeg i pravoslavnog sveta nisu videli ni do danas. Našom mladošću i njihovim životima, poput sinova, mnogih majki koji su dale jedinca, dvojicu, trojicu ili četvoricu, opstali smo na našim ognjištima. Iako je na nas ovoliko malo koliko nas je bilo, nasrnulo nažalost skoro pola međunarodne zajednice. Koristeći se zločinom, koristeći čak i međunarodne institucije i Ujedinjene nacije koje će se i dalje koristiti da bi se pod njihovom šifrom i legendom oni koji su nas bombardovali infiltrirali sada kao neki jagnjići koji ovdje hoće da dođu da štite mir. Narode, vojsko, za našu sudbinu srpsku samo možemo biti odgovorni mi. I dok nas ima, branit ćemo i odbranit ćemo naše grobove i naša ognjišta. Tačno je to da je u Daytonu potpisan mir, ali mnogi koji su se bavili kojekakvom šematikom misle se kako će to implementirati. I teško je shvatiti da oni koji
su nedavno puštali na nas od 1000 ili 2000 kila aviobombe i krstareće rakete, mogu nakon onog vojnog papira koji je legalizacija okupacije ovoga prostora očekivati od srpskih majki zavijeni u crno da im misle drugačije nego ono što su zaslužili. Ali bez obzira učinit ćemo i kao narod i kao vojska i kao vlast sve u interesu mira. Ali upozoravamo da ne možemo prepustiti ni svoje stanovništvo pod vlast koljačku i da se mora do mirovne konferencije naći pravedno i miroljubivo rešenje, naročito za Sarajevo. Ima načina, ima mogućnosti, ima razuma. I mi smo bezbroj puta dokazali da smo narod i ljudi s kojima se može i u najtežim trenucima razgovarati. Srpski narod u celini, iako napadnut, nažalost, i od dece nekadašnjih saveznika našega naroda, podnoseći i krvareći, bez obzira na svu laž neprijateljskih i međunarodnih nekih medija, pokazuje svoje viteštvo i dostojanstvo. Ono je okupano u krvi srpske dece. I moramo jasno saopštiti čitavom svetu i pokolenja koja će nas naslediti da znaju da se ta svetinja srpska mora čuvati, jer je izvojevana u neravnopravnoj bici protiv moćnika i silnika ovoga sveta, koji svojim oružjem žele da stave pod noge dostojanstvo svakoga ko ne misli kako misle oni. Ja u ovome stroju prepoznajem moje borce koji su u mnogim bitkama bili levo ili desno pored mene, ispred ili iza mene. Mogu da budem srećan što je na čelu ove brigade jedan od mladih starešina koji s pravom nosi nadimak legenda. Legende su samo oni koji su svoje živote položili. Ali i ti si, Joloviću, po mnogo čemu. Ne samo po onim bitkama na Petiboru, kad me izveštavaš jednoga dana, a neposredno sam bio pored tebe, da imaš 3 mrtva i 12 ranjenih i pitaš šta dalje. Komanda je bila napred. Ranjene izvuci, mrtve obezbedi. Ili do onoga 13. jula 1993. godine, kad si prvi među srpskim borcima i vojnicima došao na Prečko polje da mi pružiš pomoć, jer sam bio oko 8 sati u okruženju sa nekolika starešine i nekolika vojnika. Ukupno nas je bilo 11, a na nas je nadirala Fočanska muslimanska brigada. Među nama nije bilo ni poginuli ni ranjeni, a oni su izbrojali 373 poginula. Tako smo se borili za svoj narod. Nismo se, niti ćemo se plašiti ikoga, jer nemamo razloga. Nismo u ovome ratu ni jednim vojnikom, ni jednom jedinicom otišli ni kod Eskima, ni kod bilo koga drugoga naroda. I našim vojnikom nikad u istoriji, pa ni u ovom ratu, nismo ugrožavali druge narode. Naprotiv, od drugih smo branili živote našeg naroda i sopstvene. Bombardovala nas je NATO pakt, bombardovala nas je međunarodna zajednica. Nismo se pokolebali ni uplašili, ostali smo i ostaćemo sa svojim narodom. Ostaćemo i opstaćemo na svojim ognjištima, ali samo
vama da istrajemo na teškom putu odbrane našeg naroda. Imamo mir koji smo izborili na bojnom polju i žrtvama srpskog naroda u celini. I učinit ćemo sve što se do nas tiče da taj mir zaživi ne samo na ovim prostorima, već i u čitavom regionu. Ali zahtevamo da se povede računa i da međunarodne sile na ovim prostorima ne stvaraju čvorove koji kad se razvežu mogu ojediti ponovo ovaj narod i sve koji u njegovom susjedstvu žive. Nama tuđe ne treba, ali nećemo davati ništa što je naše.